Asikubingelele sikwamukela ohlelo lethu lomnandi kakhulu masithi khona ezikabhoqo Well Studio. Namhlanje ke sikuphathele ingosi, sikuphathele insizwa. Ilapho khona sithi abelaphi bendabuko, sikhuluma ngabelaphi ke besintu, abaye besithobe nje ke lapha nalapha masine inkinga. Besilapha kodwa ngokwesintu bephinde besibonise nje izinto eziningi eziba inkinga ke noma eziba yigulo kithi. Namhlanje nje ngiphethe uzikode madoda awusuka madoda ngiphethe inkunzi lana ngiphethe ngempela inkunzi malanga ukhokhovula wenyanga. Izokuyichazeke lensiza ukuthi basikhuluma ngezikode sisuke sikhuluma ngobani ake sikubingelele mkhulu. Thokozani. Masikhuluma ngozikode sikhuluma ngozikode isibhakabhaka senyanga. Nginguluzane ke mina evamise ngunguluza abaningi umthunuko wenhliziyo zesinyangeni inhliziyo ezimbi. Ngiyiphuka lo mzondo elinukela yonke inyanga enenhliziyo embi fezela abawubheka ekhanda kanti ingozi ke emuva. Zinjazi yamkhonkotha makuthiwa zimlume ivele zimncanxathe nje. Ejabe bhejele bosala bencinde igazi. Mhlawumbe kwathunuka inhliziyo yakho kuqala sikhohlakala indini. Uzingode ke mfowethu lona ngane kamama odabuka endaweni yaseDanawusi eAnville. Le KZN ngokuzinza ngizinze eGoli. Ngiyalapha nje, ngiumelaphi wendabuko. Lo wasendulo. Thokoza. Yajula lento. Yajula lento sifuna ukuthi isebenza kanjani. Ngifisa ukwazi ukuthi isuka lento yokunyanga, isuka lento yokulapha. Ngifuna umnyombo wayo ukuthi uqaleni ukuyibona ukuthi ayinayizi lento ingihlupha naba abadala, naba abantu abakhulu sebesebenza ngabo. Thokoza mkhulu wami, ngiyajabula ukuthi ubuze lo mbuzo. Sekukaningi nje bengibuza ngawo ngebaphendule nawe ngikuphendule. Kusho ukuthi ke bafowethu uzikode ekuqaleni kwakhe ukwelapha okay ngithi nje lento ukubona ukuthi ke na abantu abadala bakhona kwaba abazali bami ngendlela engangiyuhlupho ngalo ekukhuleni kwami. Ngangiyumntwana akekho umntwana engimaziyo owayifana nami lento engangiyiphila ngasasikhathi futhi ngimfisela umntwana aphile lempilo eyayiphilwa yimina. Ayikho umuntu akekho umntwana engimaziyo mina ongabusaba ubusuku njengalo yamntwana engangiyena. Mina ilwane zabathakathi zayibonwa yimina at the age of 9 years, 10 years, 11 years. Uyayibona ndaba until umama azangithathe wangisa endaweni yaseMnambithi. Lapho okwafike kwavela khona lezo zinto lezo. Okay kwase kuqala ke kwathiwa ke na kunezinkamba okumele ngizidle. Ngazidla ke izinkamba ngihleli lapho kuleyo muzi kwakuthiwa kukwama Mazungu. Ngizidle ke izinkamba ngihleli khona lapho ngithe ngisahleli khona futhi lapho ngisizathu sokuthi ke na ngembethwe ngabantu abaningi babefuna ukuthi ke na ngiqedelise lokhiya engakufuna kumele ukuthi ngiqedelise phinde futhi ngiyoqedelisa okunye futhi kwamanzi. Uyayibona ndaba ngaphinde futhi ngaphothula ngawuphothula emzini kababa at the age of 11 years ngimncane kakhulu. Kodwa ke ngesizathu sokuthi ke uyazi ukuthi mangabe umntwana unongayiqondi into embethe man ukuthi what is this actually. Buyela esikoleni kumele ngisamele ngibuyele esikoleni ngiyafunda ngiqhubeke ngifunde until futhi ngize ngiphinde futhi ngiqale phansi ngibhekane nezinye futhi inkinga engaphekwa lezi engangibhekana nazo. Uyayibona ndaba okay mina lapho ngaze ngathi khona mina kahle ngiyinyanga. Uyayibona ndaba ake ngibuyele lapha endumbini yakwaSekode ke ngiyoyelapha ngiyazi ngafundani mina ngalapha ke base bengifuna izinto abangifuna zona at the age of 11 yakhumbula base bengifuna izinto abangifuna zona ngalungisa la ngikhulisa kakhulu idluzi kakungelula man lento ukuthi ke ngithi mina ngiyumelaphi ngethwasile kodwa ngibuye ngithi ngiyosebenza umlungu. Kwakungelula nganguthiwa namhlanje umsebenzi ngiyoxabana nabantu into ongazi uyibone ngiyoshaywa nami ngiyoshaya. Uyayibona ndaba which means kwangamina lo ngangenza into okungayona ngangithi ngiyandlulisa ngisemncane sengikhulile manje sengifuna umsebenzi angaze ngiphumelele angaze ngithenge ngisho ibhlukwe mina ngemali engangiyisebenza ngaqala mina ukuthenga ibhlukwe ngemali yokwelapha. Ngivusa umuzi kababa njengoba umkhulu kungaka ngemali yokwelapha. Angithi ubuzile ukuthi kusuka phi ukwelapha? Kusuka eminyakeni 11 years ngithatha nje umsebenzi wokwelapha. Ngangawunaka iminyaka futhi ngaze ngaphindela kona sengina 21 years. Sengibona ukuthi yangishaya nami izinto. Wajula manje. Ngajula. Ngilapha ngikhona namhlanje. Umsebenzi wokwelapha. Uyayibona ndaba njengoba nje mkhulu wami
uthi wena hayi kodwa ngifuna ukuza kuwena lapho ngizoku-interview kunabantu enginento engifuna abantu bayazi ngathi hayi mani mkhulu ngeke uzungithola ngiyahamba mina kumele ngiphume ngiyofuna umuthi mkhulu ngifuna sijule kakhulu abantu banezingqinamba eziningi nezinselelo ababhekene nazo empilweni ekhomba ukuthi ziyabehlula bese idinga nina njengabelaphi bendabuko ngifuna sikhulume nomuntu noma sikhulumele ngibuzele umuntu othi nginomuzi ngihlushwa izilwane umuncu utikoloshe akulaleke ekhaya kunezinto athi ithela inhlabathi phezukwezindlu ungathi lo muntu loyo ungameluleka kanjani futhi ungamsiza kanjani ngayethwasa leyo nto mina nginyanga ngoba ngikwazi ukuqeda izinto ezifana nalezi emizini yabantu miningi imize ngiyisizile xa wayele izinto onazo lezi loyikhulumayo okanye engaphezulu futhi izinto engazethwaza lezo azingithusi vele umsebenzi wami senzobunyanga thokozana kunembuzo kibe khona ngifuna sikhulume sithinte indaba yomkhovu kunesilwane ekuthiwa umkhovu abanye bathi kukhona imvelo bese bethi kukhona owakhiwayo ngendlela thize ngathi lemkhovi ihlukene kanjani futhi kukhona nokubaleka kwawo uma uyindoda ngoba ngiye ngizwe kuthiwa amadoda akufanele abe nalesilwane sikhona anisona qala nje futhi kubaleka kangakanani ukuba naso ake ngiyichaze lento yemfakabili mina ngiye ngithi imfakabili angiyibizi njengoba uyibizile wena ake ngiyichaze ukuthi leyanto ihlukile kakhulu futhi kuyikhanda khona ukuthi ushone wena mawushona kanti awushonile uthwetshuliwe automatically usuphenduka leyanto abathi imfakabili kuthiwa imfakabili nje ngoba uyafa aphinda avuke aphile aphinda ayofa ngeminye iminyaka sengasona ukuthi uthwetshuliwe sekufika isikhathi sakhe sokuthi makafeke manje ngathi bubuze lokho abanye ke abantu banokudidanisa la phakathi kwemfakabili notikoloshe lezo zinto zombili zihlukile nangokwakheka kwazo zihlukile ngikhuluma manje ukujula yize ngeze ukujula kakhulu kodwa ngikhuluma ukujula ngikhuluma ukujula okay tikoloshe into esiyikhandayo sikhande phansi isikhathi esiningi kusebenze amathumbu kaXamu kusebenza umafutha kaXamu uqabulawo sovusa into ephilayo tikoloshe lo isikhathi yakwazi ukubona ngamehlo utikoloshe abakhethekile yini kufanele bawubone yebo kunekhubalo lokubona okufanele ulidle yes lokubona khona ukuthi awukwazi ukubona kodwa uyakuhlupha lo muntu kuthiwa uthakathwe ngotikoloshe kunesitwana ostetile yilo osuku ukhandiwe from phansi ngale zinto engiyibalile kuningovuka abantu bithi miningi uyayibona ndaba suke sikhanda utikoloshe bese ukuthi utikoloshe mase ngukhandele ngiyawuthuma yini ukuthi ngikhandele ukuthi hambo kwenza ukuthi endaweni ukuthi kusibanibani utikoloshe lo bengisachaza ngemfakabili ngithi imfakabili injalo bese ke kuba kuthi ke na imfakabili ngithi umuntu usuke ehambile wavuka eyibona ndaba bese ke sibuya sithi kotikoloshe sithi ke na yinto esikwazi ukuyikhanda ngesinye isikhathi thopho siyikhandele ukuthi ke na izogada wena okwesinye isikhathi siyikhandele ukuthi ke na kuyothakathwa umuntu kwesinye isikhathi siyikhandele ukuthi ke na ivuka iphile ikulwele entweni zakho ofuna ukuthi ikulwele kuzona uyayibona ndaba ngakho kuthiwa amadoda nje uyayibona ndaba sikwazi ukukhanda otikoloshe kuthiwa bakulandela imali bayithatha lethi edlini noma ngabe yini ake ngidule kanjalo
ikhona into ekuthiwa izulu kukhona lezandla kukhona lemvelo ngifuna sibukele lemvelo ikhona lento ekuthiwa ukususa izulu lithatha amadoda ikhona Sofla ngixolisa ikhona lento yenzeka kanjani amakhambi athile esintu amakhamba athize isintu yebo kodwa futhi mangabe uzovusa izulu uma ulikhandela ebhakedeni uzolivusa izulu la ebhakedeni nawe eqina ngoba umuntu ozomshaya ngezulu mhlawumbe uqinile ngahle libuye lithathe wena kwenzeka lento ekuthiwa impinda mshaya yes ngifuna sibuke umuntu othi njengamanje umhlaba ngujikeleze wonke ngihambile amadoda ngikhathele sengihluphekile nganele lukhona nogodo ongathi unalo futhi imali ukhona zihlukene kanjani ngoba kungenzeka ukuthi lukhona noma zikhona futhi zihlukene kanjani bunganani futhi umngozi ngokwehlukahlukana kwazo ububi nobuhle bazo uyazi ukuthi sikhuluma ngoTikoloja ngithi uTikoloja uyakwazi ukuthi ukuvusa ukumise kodwa ungawubhayizeli ngoba uzokubulala yayibona ndaba iforced yomcebo leya iforced kodwa izokubulala wayibhayizela kukhona izinyoka kodwa futhi ke lapho kumele weganwe ube nomfazi ngoba kunama sacrifice kumele ukuthi enziwe makuhlangene indaba zomfazi bla bla yonke lezo zinto lezo uyayibona ndaba kunemigomo nemibandela futhi okuningi ngeke ngikhulume kakhulu lapha cha mkhulu ngifuna sixoxe ngabe lamadoda engisuke ngiwalandile azosebenza ngayo umama noma azosebenza ngami ngoba kuyenzeka uthola ukuthi kunezinto othola ukuthi no angithi uyazi ukuthi kena mawuzala abantwana uyazi ukuthi umuntu onamandla okubathuma umama awunayo amandla okubathuma wena kunjani ingakho kuzomela ukuthi ube nomama kulento esiyivusayo hayi khona mkhulu ngiyasala akufanele usale kufanele usale ngoba kujule kakhulu yini uzongibuza into ejule kangaka kujule kakhulu mfowethu ngeke ngingasho kufanele ube nomama bayazi khona ngibanikezile bayazi must ukuthi ube nomama kodwa futhi ungabhayizi umuntu obhayiza uyambulala hayi ukuthi kena kuthiwa zothatha umndeni ngiye ngizwe kuthiwa kena hey umuntu wayinezinto washona washa kwacima lezinto lezaveza sasa yonke into washa kwacima kwavutha amalangabi yingoba akekho wayazi imigomo yalezi zinto lezi eyisetshenzwe yilento le eletha umcebo lapha ekhaya uyayibona ndaba kubalekile ukuthi mangabe nje uza kumina nje uzofuna lezo zinto kube khona umuntu owaziyo kuze wena mangabe ufa ekwazi ukuthi kena enze lo mgomo lo obuwenza ngamafuphi mkhulu zikhona igubhu onazo zawungiyeke ngesigubhu mina sikhuluma ngento eziphilayo la igubhu okunye lokho kuseceleni lokho okwamabhizinisi into sikhuluma ngento eziphilayo la kanti ihluke kanjani ehlukile nginike umehluko mkhulu mamela mkhulu yabona isigubhu this thing of isigubhu iselo leli yezwa mkhulu iselo lifaka imithi nanti lifaka imithi leli lamadoda mkhulu mhlawumbe ungathinta wena bavezele ahlukene uyabona nje amaselo lawa ahlukahlukene leli selo leli hayi ukuthi ke liletha imali ngomlingo ayikho into enjalo akulethwa imali ngomlingo la kodwa leli selo leli lenze ukuthi kena abantu bakholelwe into enosuku ikhuluma bakholelwe ukuthi kena le tavern bazothola i-service right we understand izoqinisa futhi le lokhuzana izoqinisa futhi le tavern yakho kanye lesi store sakho yiselo leli wayesifake la lo muthi ukuthi sifuna ukuthi kena ungaphelelwa amandla lento le kuthiwa iselo isihlakaniphe nje saqhama sathi isigubhu
esingasazi ukuthi lesihlakaniphisa sukaphi saqhamuka sathi isigubhu lesi iselo lesi imithi endulo engekho amabhakede ayifakwa la kule mithi kumaselo uyabona mangabe ufaka umuthi obalekile okanye amabutho nje lawa uyabona amabutho lawa uyayibona ndaba lamadoda lawa ala ngiyakwazi ukuwavusa ngiwathume somewhere ukuthi ke nahambani ke manje madoda ngithi ke navukani thatha ikhali zenu vukani masoshe ndawo vukani masoshe empi hambe niyolwa noSibani banoko Sibani bani akangifuni lapha engihambe khona hambani nimkhombisa ukuthi lento yabona benza everything angeke ngithatha amabutho ngizowafaka la njengoba ngifakele insisi le kodwa amabutho ngiwafaka eselweni enzela ukuthi angaphelelwa ngamandla into uyokuphumelela ngizoyifaka la yenzela ukuthi ingaphelelwa ngamandla nayo ntomcebo mkhulu nginayo ngani nginayo nje yiyo into yokucebo lesikhuluma ngayo manje yes phela vele obvious into mamela each and every business have a foundation isisekelo awukwazi ukuvula ibhizinisi ungenasisekelo ayingilimazini lento eminyaka kukabili kulimaza kukabili yakulimaza yakulekelela futhi njoba ngisho ngithi ungagijima uzothatha izinto ezijulile usabhayisa ungagijima uzothatha izinto ezijulile usafuna ukugijimisa into usafuna ukugijima ngento zomhlaba yazi ukuthi uyabona nkosiyami ku right la igubhu ayinankinga lento kuthiwa amasela ayinankinga imithi nje leyokuphumelelisa ukuthi ke na impilo yakhe icace kodwa mangabe sikhuluma ngento ephilayo uthe ngisakhuluma ngento ephilayo wangikhipha kuyona wangikhulumisa ngamaselo bengifuna ukucacisa lento akusona isithwalo lesi akugitshezwe wambuze akugitshezwe isihlaphu emhlane wakho kuthiwa manje uyethwala bese kunikezwa umnikazi okuthwalisayo ukudla adle lana nje siyakhanda sigeze sikwegcabe bese sikunikeza sithi hamba uyifake kanje lento ukufaka imali engaka wenza ukuthi nokuthi uyikhulumise ngesikhathi sokuthi izokwenza lokho kodwa mangabe sikhuluma ngokwethwala angeke uthwalela kumele siphume nawe siyemfuleni thizeni nemvu yayibona ndaba leyo mvuleyo ngenkathi mangabe siyihlabela kuwena kukhona umnikazi wayo ufika ithathe usekushiya namandla akhe lento isingiphoqa ukuthi njalo ngesikhathi esithile ngichitha igazi yes isiphetho sayo phela njengoba ngisho ngithi mina wena mawubhayiza izokwenza lento owayenza kulento eyayidla into ehlala iyidla unyaka nonyaka yabona ayifuna umuntu obhayiza asikho isikhathi engigalelwe sona ukuthi hayi leminyaka u5 noma leminyaka u10 kuyenzeka le ithwalo zama contract anginaso ke mina ngihlale ngizwe nje bekhuluma bethi kunethwalo se contract angaze ngisibone angisasi angaze ngisithwase mina lezi zinto lezi engikhuluma ngazo izinto engiyithwasile izinto engizaziyo yabona ndaba not la eSouth Africa futhi ngahamba ngajubalala ngagibela indiza namabhanoyi ngiyofuna ukufunda lezi zinto lezi ngiyazazi manje ngizifundile we understand lento ungijaya ubunguza ngayo uTekoloshe ngiyawazi ukukhandeloshe mina inyoka ngiyakwazi uyikhanda minyoka ukhona nomehluko kanti inyoka lenyoka yemvelo nalenyoka yokusebenza kusuke kuyinyoka ekhandiwe vele inyoka leyo yokusebenza inyoka ekhandiwe empeleni ngiyonitshela ngenila